because right now, Te voy a dejar saber que ahora mismo es del mejor lugar que podías estar. and I want you to know it's not because I'm here. Y no es porque yo estoy aquí. It's not because you're in my presence that I'm saying that you're lucky to be here because I'm here. No estoy diciendo porque estás en mi presencia que es bueno que estás aquí. But because you're in the presence of God. Porque estás en la presencia de Dios. And God is here. Y Dios está aquí. And if God's here, Y si Dios está aquí, the enemy ain't here. el enemigo no está aquí. The enemy. Who is the enemy? ¿Quién es el enemigo? A lot of people ask that question. Who is my enemy? Muchas personas preguntan eso. ¿Quién es mi enemigo? Who is your enemy? ¿Quién es tu enemigo? A lot of people run away from their enemy. Muchas personas corren de su enemigo. You might have an enemy in school. Quizás en la escuela, It could be a girl that you don't like. quizás una muchacha que no te gusta, It could be a guy that you don't like. o un muchacho, It could be a group of people you have a problem with. o un grupo de personas que tienen un super problema. But I'll tell you tonight, Pero te digo esta noche, that ain't your enemy. ese no es tu enemigo. I'll tell you that right now. You guys ain't hear me. That's not your enemy. No me están escuchando, ese no es tu enemigo. You thought the police was your enemy? That's not your enemy either. La policía no es tu enemigo tampoco. I'm telling you, that's not your Te enemy. estoy diciendo, ese no es tu enemigo. Your mother's not your Tu enemy. mamá no es tu enemigo. Your father's not your enemy. Tu padre no es tu enemigo tampoco. The enemy Tu is enemigo Satan. es Satanás. The Bible tells me La Biblia me dice a mí that my warfare is not against flesh or blood, que la pelea no es con carne ni sangre, but against principalities which you do not see. pero principales que tú no ves. Those same principalities that she was speaking about in the beginning of the service. Los mismos principales que estaban hablando la hermana Carmen In the beginning of the service, cuando comenzó el servicio. she said there were 12 great principalities in Providence. Ella dijo que en Providence habían 12 principales diabólicos. And I'll tell you what, Y yo te digo ahora, I'm pretty sure that last night, 2 houses down from where I was living at, a house burnt down. I bet you that's one of those y principalities. te voy a decir ahora mismo que un bloque de mi casa, 2 casas, una de ellas se prendió y ahí tenía que ver uno de los principales. That was one of the principalities. Eso era uno de ellos. And you know what? There could have been people dead on New Year's Day. ¿Y sabes qué? Alguien podía estar muerto en el día del Año Nuevo. You think that somebody wanted that to happen? ¿Tú crees que alguien quería que eso pase? Who would want a family to die in a fire on New Year's Day? ¿Quién quiere morirse en el día de Año Nuevo? I'll ask you a question. What were you doing on New Year's Day? Te voy a preguntar a ti, ¿qué tú estabas haciendo en el Año Nuevo? What were you doing? ¿Qué tú estabas haciendo? Where were you? ¿Dónde tú estabas? Where were you while that house was burning down? ¿Dónde tú estabas cuando esa casa se estaba quemando? And those people were dying in that house. Y las personas se estaban muriendo. Listen, I'll tell you something right now. Oigan, le voy a decir algo ahora. The devil don't sleep. El diablo no duerme. Satan does not sleep. El enemigo no duerme. But he's waiting to catch you sleeping. Pero está esperando que uno esté durmiendo. A lot of you girls that are here tonight Muchos de ustedes que están aquí ahora mismo have probably been sleeping your whole life. están durmiendo toda la vida. You've been sleeping until this day. Están durmiendo hasta hoy. Maybe it's your mother, maybe it's because of your father. Quizás por tu mamá o quizás por tu papá. Because they did not teach you about what you know now. Porque no te enseñaron lo que tú sabes ahora. But I'll tell you what, Pero te digo ahora, you're behind right now. tú estás atrás ahora mismo. You're behind in this thing we call life. Tú estás atrás en esto que yo llamo vida. Because ¿Por qué? your life is already planned out how it's gonna end. Porque ya tu vida está planeada cómo va a terminarse. You know who planned it? ¿Tú sabes quién lo planeó? God wanted to plan it, Dios quería planear tu vida, but he wasn't able to pero Él no pudo because you weren't born into him, porque tú no naciste en Él, but you were born into the world. pero tú naciste en el mundo. Therefore, the world has been teaching you, and now you are a product of the world. Porque el mundo es lo que te estaba enseñando, ahora tú eres un producto del mundo. But it's not too late. Pero no es tarde, You can still change. tú puedes cambiar.
You can know the truth, Tú puedes saber la verdad. and the truth can set you Y free. la verdad te va a libertar. A lot of people can't smile. Muchas personas no pueden A sonreír. lot of the youth can't smile. Mucha juventud no puede sonreír. You know why? Because they've been desensitized. ¿Sabes por qué? Porque han perdido el sentido. They've been desensitized by the world. Han perdido el sentido del mundo. You can't get a compliment unless it's from Facebook or Twitter or the internet or somebody emailing you. No te pueden decir algo bueno si no tú estás en el internet, Facebook o una social. Listen, Internet. I'll go up to a girl and I'll say, hey, listen, you're very beautiful. You know, God loves you. Yo le digo a una muchacha, oh, te ves muy bonita y Cristo te ama. And you know what she'll do? ¿Sabes lo que ella hace? She'll roll her eyes and be like, Ella se voltea y dice, she won't pay attention. no me hace caso. Why? Because they've been desensitized by the world. Porque ha perdido el sentido del mundo. But Jesus has come today to put that sensitivity back in. Pero Cristo vino para poner eso para atrás, la sensibilidad. To put that sensitivity in your life Poner esa sensibilidad en tu vida. so that you can feel something again. Para que tú sientas algo otra vez. Before you couldn't feel, Que antes no podías sentir. but He makes all things new. Pero Él hace todo nuevo. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? How many are hearing me tonight? ¿Cuántos me están oyendo hoy? Put your hands in the air and say, yes, Lord, Pongan sus yes. manos arriba y digan, sí, Señor, sí, Señor. Amen. Praise the Lord.